Hello, dot mi nulapa ulanaw hanan damchaw na mo. HakhaNet ni lunglom tin nan kut kanin lein ha. Hai thlan ti liaw nak a ti a liaw mi pa mausat anun nak aliam ti mi thawng rak silai. Hai thlan ti liaw nak a ti a liaw mi pa mausat anun nak aliam ti mi thawng rak silai. Chinram kul Hakha kholun sang thlang lei hai thlan ti liaw nak mun a ti a liaw mi pa mausat chu ti a liaw nak a anun nak aliam tia thawng kan thai. Hi kong he pe lai in hai thlan ti liaw nak mun ang hak mi min lang tar du law pakhat ni kai hi chuncho ka e liaw asi ti liaw a an rat le rat law zong kang hal law. Hi kong he pe lai in hai thlan ti liaw nak mun ang hak mi min lang tar du law pakhat ni kai hi chuncho ka e liaw asi ti liaw a an rat le rat law zong kang hal law. Ang hu mi ni an chimning a chun an nu hi apong a kau thawng akan that la chang ka in pong kam a mi ni zon no ase amhasa a chun minung pakhat atum na in anal tuk ati cha a achhuak than e nomi pa ti mi pa ni aruak chu achhar than tia chim atu bantuk in thil achan hi thawng ni kumkol la kumkhat mas nikolenali zan lai sumilam panni la chertluk a ase pa mausat hi kay thay bau sang a khwa asami asi nupi angai nak zong zan hi long asari chunti aliaw nak hi athu cham nak pe sari le pe riat kar a asi atlak nak hi chu pe sari a asi tia amhu tu pa sin in kan thai hai thlan ti liaw nak hi thong hi le hlai rukum a chawza tangka in an raksar mi asi namaram a COVID-19 achhuan hu in ti liaw anga ti law tia nol an rakchhuat nak hun asi. Hakha minaw ni sangron ven nak cha a tua mi ke ral kap ni an sho di ti mi thang pol an raksilai mi zapi thim mi le lunglin insar mi memoram oknak ral kap ni sham in an lak nu chinram kul khupi cheu khat sang ke chung a ven nak cha ati in ke in tua hi in tua mi chunga hakha sang cheu khat i in tua mi pol chu ral kap ni thong ni kula khat march kulanga a an sho pek di na te thang kan thai hi kong he pet lai in hakha sang pakhat i mi le an sho leo amhu tu min lang tar du law minung pakhat ni march kulanga jing sumilam pasala cheutluk a kan sang i mi zapi run ven nak cha a kan sarmi ke le kham nak pol chu ral kap le palek i bom in an raksho kan ni sang i kan tua mi sho ding in lam hu sak tu minung pakhat a kau ro te kan ro chun lam amhu sak tu tia kan ro mi zong hi kamma lai mi palak ren tuan CDM to adu law mi pa asi tia achim sangdang i an to mi zong march kulanga jing lai sang in ral kap ni an kal nu na i an sho pek di ven ha tia kan thai COVID-19 zot nak in kan irun ven khot nak ding a asi kho chung in chunga leng na chwa pau a hurhu max I hu philha minung tampi he na chon biak ding asia chun mai hu man philha hurhu mai hu aben law mi thil zon hasin a thil chok law izwam mi bu nak shel kho izwam second pakul chung sapyat he na kut idol thilu chwa athat law nak in khan pakhat a kal law izwam chumpit lang rai in na zot a chun aran kho chung in si in a kalchal COVID-19 thong pang he pet lai in na thai mi o uma chun mi zapi sin a ren rang in thong than ven ha tutan HakhaNet thong kan chimi chu hivial hin kan ngol ri lai HakhaNet azau tu angai tu vial tenan di lak chung a lunglom nak tampi kan ngai